ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV की पाव मियंग टाबीरी बापुनुमपु तराम नोक्सरी हजि फावगी मरुवेब पाउटा handicap amadi disabled persons singi yaifanaba regional composite center lingnaba union ministry ki team ama laktuna survey tawre haina minister Mirabai na phongdokre pausing sandona pizari Manipur da leiriba handicap person amadi disabled persons singi nungai yaifanaba ki tamak regional composite center ama linganaba union ministry of social justice and empowerment ki team amana survey tawre haina social welfare minister AK Mirabai na phongdokre ngasi tabung kokta leiba Rural Women's and Gender Development Welfare Association के ट्रेनिंग होदा पांगथोकपा नुपी सिंग शक्ति पीबगी मतांगदा नुमित होमनी के ट्रेनिंग हकदोकपा मदि तोंगान तोंगान द मेसिन यंथोकपगी थरमदा मिनिस्टर वाफम मसी फोंगदोखिबने थरम अदुदा डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी एस रूपचंद्र ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी एस सबरा यूनियन मिनिस्ट्री के माइकेडी के डॉक्टर राजू अली अमदी असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर लानु वानबोय सुसरुप याखी थरम के सरुक अमा ओइना ट्रेनिंग लोरबा नुपी यांखैदा एम्ब्रॉयडरी मशीन यांखै अमदी अटोपा मियो यांखैदा टेलरिंग मशीन सिंग यांथोकी मणिपुर स्टेट वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिनना पांगथोकीबा थरम अदुदा वांगांग खिबसिंग फोंगदोनखिबदा नुपीदा शक्ति पीबा हाइबसी तंगाई फदे इमुंग अमदा नुपा ना वारेप लौरगा चलंबा अदु हौजिंग नुपी सिंगसु तंगाई फदे हाइबसी खंगिनबा मतम ओइरे मणिपुर की नुपी सिंग अतै स्टेट की नुपी सिंग यामा साउना खेनाबा लई लमदम मसिगी नुपी सिंगना तोंगान तोंगान बे हिरम कयादा सरुप याबगा लोइनना सेंथोक लंबी लैनबगी असोबा थौदांग लौरी फोंदोकनखि स्टेट कमिश्नर एल इबो मचाना हौजे इनकलकनिबा नुपी मसा सिंगना नुपा मसा सिंगदगी लारिक हाइबा अमदी मटिक साबा हेनबगे ट्रेन अमा लाक्ने नुपा मसा सिंगनी सादुना लैरे सही खरगी मतुंगददी मणिपुरदा वुमेन एम्पावरमेंट हारंबा अदु नुपादा शक्ति सिनौ हारकपा याबगी अकीबा लैरे फोंदोखि मिनिस्टर Mirabai na makata na phongdokibada nupi singna salon kaya lawduna nupi lalda thawna fana lantheng na badan natana hiram kaya desu mangjil thari lewaki isu kaya da sarup yariba lamdam masigi nupi singna afabi mama amamam onana ba khona bachangi Bharat Samvidhana nupi singda karam karama sakti piri haibasi khangjin batangai fade samasa sida nupi leram drabadi taibangpal oram loi haiduna nupi singna loriba thawdang kaya ge matangda singthaki अकोई भारत की संविधान सिंधुना इक्वल राइट एंड अकोई द नुपा मसुम नुपी अनी की मरकता मानव खुनाय मगी मानव चाथुम फंगनबा अकोई संविधान ना एक में यार बनेबा अदो ngasi अकोई नुपी सिंग मधुगी ममन मधुगी बा अकोई महयदो फंगनब कोनब ngमद्रियबा अकोई पीरिबा संविधान पीरिबा अधिकार में याम सिंग से अकोई इसाने इसाबु इम्प्लीमेंट तौजदिबा मखैदी कईदोंगे तो सुख कनागुबा अमन लाने हारगा अकोईदा नन शक्ति से पीरगनी हाइदना कनासु हाइबिररोयबा मसे अकोईना मुन्न खंगताय ओजा गुरु अकोईना खंगदबा कया सिंगजो तापी तंबिनबा मयाम सिंग लेबा मयाम सिंग अदुदगी खंगदबा हंगताय संगंगाई उसेकोद लेबा CIS इबोहल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली रिटार्डेड की ओजा के निमित का मरी लेना डिप्टी स्पीकर प्रेसो सिमरेना ओजा अमसुंग महिरु सिंह खुदो पोट पिजुना पुनिंग थगोटख्रे डिप्टी स्पीकर की माइकेडी के महिरु सिंह दमक LED TV सेट अमा अमसुंग CD प्लेयर अमा पीके ओजा सिंह खुदोल पोट पिजुना इकाई खुमनखि थरम अजुदा डिप्टी स्पीकर प्रेसो सिमरेना मेंटली रिटार्डेड ओरबा अंगांग सिंगसु अतै अंगांग सिंगमना सानाबा हरावबा अमदि लारिक हाइबा नोइना पामा ngaktani adubu sumnegi angang da larik takpada fawba awaba oiraga makhoida takpi tambibadi haninga letana wagani oza singna makhoida taibunga puna sinarakpa thaudang ni khandana puning hanthadana thabak tawrabata da asigumba angang sing semangamgani haiki masi kumba angang singda senaba aduga tambibasidi extra effort ama yawdrabadi dedication ama yawdrabadi aduga kathokpa aduga moida hehanba aduga parental feeling ama musike akoy angang singi ko haina khanba ma yawdi madu tambi bangam po'ti South Korea ki Jungju-da August kungani pandagi September ama faba World Thangta Federation amadi World Martial Art Union South Korea ani na punna sinduna Satakeba second international Thangta championship ta India gi mahu sinduna gold medal laura khraba Pukrambam Hefari Maitai ngasi Imphal gi airport ta miyam na okrai championship adu the India gi oina sanaroi amadi official taraga mangana sarup yakhi maduda Manipur gi sanaroi P Hefari Indian team gi head ice Prem Kumar amadi team coach oina N Jiban sarup yakhi championship adu the Indiana medal tally da ahum subada laiki loina na Indiana gold tare silver ahum bronze ahum lauki
gold medal fanglak P Hepari Maiteda Lepa Letana Oza Singh Pauta Matung Ina Angambi Takta Sanana Bokonagani Haiki Team coach Ice Prenkumana Manipuri ki Hauru Kibatang Ta Asi Martial Art ki Fazaraba culture performance Kaya Utuna Malimgaleva Kaya Gimamang da Saktakpa Panki Hande ke championship aduda sel tumgi awaba ledam drabadi Manipur ke sanulu kaya yawbang ngamlamgani haiki Sanari angang si moi chu thang sana ngak tani sana da khoi style ni sana moi na amuka yana nga sai join tong ni yawning bai tare yawning bani na ma khoi na sana yan freestyle la sana bang mak bani adig mi ma singa ya me sana ba su hekta hard work si sana khale hekta khoi phangdi adi ji mai ke no ma da Philippines ka hekta kar lang chalaga nga sai gi ma hosa khoi sen sen sana da khoi gi defeat cha ba ngang wo khong ka ba do adu mai do na moi angang ga ji thoi na thang ta si gi defeat cha ra ko wo khong ka pu ngam ya adu yon interest tawre aduna ai khoi third place ti tai taraga su ai ngon da di world federation president na moina jedong na nuai ta su pokte ai ko ni miyam na sataba gi india na ILP ki matang da miyam gi oiba mifam ama Bishnupur district ki manung san leiba nomai khong hiang tek laidem bi sanglen da pangthokre lamda matung gi tongan ba lupsing na punsin duna pangthok ba miyam gi mifam ajuta ware payasu lokre ware singi manung da nomai khong gi akoi bada saktak se yaud da mitop sanghan da ba miyam gi ayaba yaudana mitop sing leihan da ba yellow mi kanna ba ain sem da ba sarkar taksin ba mitop da lam yon da ba haibana sing ba wafum kaya yauri Amaramda Imphal West ki manungsan na leiba Kodak Bamon Mantopta Lamdam Adongi Club Organization kaya na inner line ki matang da mifam pangtok na wari kaya lokre Kodak ki akoy bada saktak se yaud da ba mitop sing sanghan da ba sangba tarabasu club maida paibi sing ayaba mangjong na logo da bani mitop da lam yon ba yaroi haibana sing ba wari kaya lokhi hairi Kumbi Kendra ki manungsan na leiba Kumbi Sagol Park lambi asi sahi kaya ki mamang digi sembi dana lakpana Lamdam Adongi Praja kaya na awaba mayok na rihaina Lamdam Adongi miyam na fongdurape Lambi asi fauduna Saiton Lauton bi Lapok pi Kumantem Sanam Amadi Saiton mang Hariba kul kaya asi tari Parasing na fongdurapada Yamlaba Kumbi Lakongi Thabo inkang subagi mayam na maru oiba lambi asi Mari lainabo authority na atubada senden biyo haibu wafam tamlakbe Hari bizing na amsing si sakto koi adugum ti yam na hujik si khudong sadre koi hogi bisa hi ani makai swai dagi bawangi koi MLA leramba du matam dagi hujik na kari MLA na nung mai am ta thadri chenga adum yarga di kumsi gi lorong nang na ba nung thabi dru si maktagi koi ngasi no mini dagi yarga di thabuk koi gi kanujing gi mele ni pon jing ji aduga matung ga to anda no policy program da ha pokot pa koi gi to urga ju hujik khuda ke ba no chi nang na ba pon jing ji no targa di sa chunga yade masi koi lomi prajani mohut chilaga isamak Manipur lomi kumbi area gi jo isamang local secretary wajeri Darjeeling da September ge tang manga de tayet fawwa pangthok da ba Rotary Youth Leadership Award sing intaraga mari saruk yaga da ba Manipur ge mahairoi Aistar gi RK Jombar Singh Amadi Brighter Academy gi Laina Thoreibo Rotary Club of Polo City Imphal na ngarang hotel Imphal da sea of ceremony pangthokre Makoi ani ge kongsat asi Rotary Club of Polo City Imphal sponsor tawani haina Rotary Club of Polo City Imphal ge Public Relation Committee ge Chairman Dr. R.K. Ratan Kumar na thador pacharol amana khangalakbe Imphal West ke Langtabal Khopum Khulja India gi oina ani suba earthquake monitor taunaba multi parameter geophysical observatory among asi sangha khre sangha ge thoramada the Ministries of Arts Science Government of India ge Secretary Dr. Silas Nayak Manipur University ge Vice Chancellor Professor N.K. Sharma Manipur University ge Arts Science ge Principal Investigator Professor Arun Kumar Namaru abamiyo sing ona sarup yakhi Thoramadu mari renana VC N.K. Sharma na India ge ani suba oina hangdok leba multi parameter geophysical observatory amalai banina earthquake matokalam na thorai amadi masidagi kalam na ngakthokadagi haibigi matangda mairu singa tijenbada sauna mateng organi haiki yamna challenging oiba sigumba data asus analyze orga yakhoi karam bai duaram si tokyo akando tokyo karma ina so magnetic parameter kamai so electric parameter kamai so movement crusty movement crustal movement kamai to ikaya si yamna challenging still not solved prediction of earthquake the problem still throughout the world not solved other yamna challenging oiba Dr. Silas Nayak na Manipur gomba earthquake zone oriba mafam amata asigomba observatory amatamba asi yamatangai fadaba ama oire masina Manipur khakki natana awang nopok lamdamda leiriba miyam da sauna kana ba piragani haiki and that is the precise reason
we have started with this multi-parametric laboratory. But we would be very happy to further increase the different projects related based on this study and to study the entire Indo-Burmese area. Loishilapda maruiba pau amukhana handicap amati disabled persons singe yaifanaba regional composite center link naba union ministry ki team ama laktuna survey tawre haina minister mirabai na phongdokre hoji fawgi oina ISTV na bijaba pau matang asida loizare ahen ba anawa pau singa loina na ngayakti matungda amukhana phangbigani.